Pak Bono di penjara. Udah cok, kenapa tak bersih. Busur gak mak. Ini mah bongkak bawa, lo kemana itu udah? Bulan no. Bah, jadi ini lu rendah ya lo muri are. Jadi suatu ke, mami tuh mulai matang penjara. Penjara. Habis air. Desanya, Air. desanya. Bisa nanti pak guru anak aku kalau ditahu. Nanti sedih bisa nih pak kau kalau cara anak politik kengal. Gue tuh mujama, mana kritik ke kok? Anu, guru gak pegah aja nure. Tapi mati rute Nah, salah metuk ke dulu Pak Mun, tahu deh. Ah, di sini nure. Arisa na. Ngepas kok, ya betul tadi kok. Mewah sih. Apa ke nure kan boleh karo ke dokter masa mak kedai ke penyakit mundur 20 mun mati nah lisu naro ke buku baca maka dia mak bunuh ki gere nah di penjara ki seumur hidup selama 20 tahun jadi terpaksa mak bunuh kak beritu kak 20 tahun maaf sedih tuh Wah, cowok kak sedih ya, bicara tak sirah. ya jauh kak sedih ku kena anak dah cerita kalau tepek agak mana ini beda nih matu tuh bingung kongkra wadi Ay, gue selalu dijami ya. Pigo irma lucu ya. Pama kira-kira penonton di komentar ya. Video ini lucu. Dia megang sapo asal nama umpa proses yang penting yakin. Cocokmu pak urus lama. Agak pelek lo di jam pada runtuh kidui ke lagi. Nana kilo tuan ini sedih don yang di mapeli. Kenapa no? Kau di runtuh ide rendai. Rempeda lo kalau ada keseluruh dodo. Aku tuh boleh saka. Pana runtuh kang ke tanah mbok nai. Iku tuh nerane. Kenapa no? Cewek Siti, kamu jadi pacarku? Ai, udah mau kak. Ay Siti, serius kak ini sudah berapa kali ku tembak kok dari tahun 1999 tidak pernah terima kak. Ai, tidak kusuka ki. Ay, kenapa lagi? Banyak hartaku. Ini sawahku ada 55 hektar, kebunku di sana ada 50 hektar. Apa lagi? Biar mi banyak hartamu, jangan ku paksa-paksa kak. Weh, kurang nih. Betulan enggak mau kok. Nyesalku tuh besar punya aku. Buka tuh pergi. Pergi no, dari tadi ku tunggu. Nggak nyesel kau. Dah, Kau jadi bersaka ini kelur rena ro lo kiri se tatono maling ayo pergi saka mengira apa pak kak Wah, ih kebelak manusia setengah waras. udah cok anak ye nasa nggak manusia tinggi waras ui kau me sakala be nu perasa lancen nu ale lo kemewa ih kulo ari cumu apa aku tuh di dua ki bawang lebih toto apa Magai, lo kau dari calang kau takut deh. awe deh kesi mak bohong kak baden dre aku lo aku logika selalu gitu anak boleh masuk penjara kenapa kami telino ini doy Hah? Pokoknya, dia nembe rene no. Dia no saya senyawa be. jadi apa ke tuh mas kak jolo yang masih mak
ndak kemana sih kok cek Pak ganggu bawah. Ceritanya kok lebih lebih. Jadi tuh udah kero, beli nggak motor, pagi semua ngojek, cuma tuh asli nih, beli nasi oto, pagi semua tuh jog kah, neng tak balik, mati karo, lebih jenuh beli oto, dan nak malalu. Kue tapuangnya ini nih dolo. Terkotor sendiri si malal itu wai. Habis dalam minum itu nih. Magisisa ko delinya kamu terus puang. Terasa lo deli, Anu puang, aro motor dua bana. kami mega motor lebih 2 banda, Enggak? beli no play. Ye, puang. Alino ya apa bisa? Nah nih lo selain motor mampu tuh no, Aku tuh puang, nana perencana deh bu meli. iya di walupai. Boleh na puang. Oh kayak lo kena ke markasku. Yo waktu itu play, lupa mau ketelepang. Iya aman. Oh, jumlo. Oh, telu. Aku jaman tu. Dia sedih jama, dia agak hiburan. Hiburan tuh. Hiburan, harus air. Hello. Ditunggu agak hiburan. Iya agak waseng nih. Ini kena berubah pulilino masuk gak balik penjara. Diga agak sedih apa kamu terus diga berubah. Iyo, dia agak sedih tuh. Iya. Magi sisa ko ya melaku hiburan. Lo kami dan juga anda laku. Mau sedih lo ko? Yo, Tak aja nih tuh. Stela dulu iya. Weh, pura nih. Apa jadi lo laki kan cewek Andre. tege, Andre. tege. Andro mundur tuh dan. Tadi nih lo ke he. Ajo lo kemer kenalar ro. Iyo, lo kena agak pi gesoi. Tadi nak le. Tadi nak gue. Cewek bisa kenalan. Andi Ucik nama aku. Orang paling ganteng nomor 1 di kampung ini. Ye, saya Siti. Maaf di, lepas tanganku. Oh jadi wah lupa aku makan nyamuk kak sedih. Telak mau ada si Pak Bura-Burana. Wah tapu walu pas dindra ku pura wajah di buku-buku si matu plastik berek dentar di boy. Bede tinggal di mana Ki? Ye, tinggal di rumah. Tanya begitu masukku saya deh, masukku anak mana Ki? Apalagi anakku mau tanya, nikah saja belum. Tapa anak pendek sedih beli di buku cewek untuk pakai. Itu masa beraka. Awendo ya masukku saya deh. Di mana rumah ta? Jelas miku tinggal, masa mau bawa ini berat. Gini beli saja deh. Minta kan nomor ta. Tidak bisa. Kenapa lagi tidak bisa?
begini pilih saja dek, muka jujur ke kita. Dari tadi ku perhatikan Ki dari sana. Sebenarnya ku suka Ki. Nah cintaku ke kita seperti landrang aja gapo. Seperti kanduk terigu 2 kilo kamu lebih cede. Ai, tidak bisa kak. Nah sayangku ke kita bagikan kelepung modok tai. Seperti aju tabu sih gapa. Ai, tidak bisa kak. Awendo, kedemu terima kak. Air mata ini berlinang. Jatuh seperti locok keluku sempo. Hatiku nyolang, nyawa aku dodong. Sebenarnya saya tidak kupercaya miliki lagi. Dek, kenapa lagi kita tidak percaya? Kalau tidak percaya, Ki ambillah kampak. Belalah dada ini. Nah demi kita tuh gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Iya, memang gunung kita daki, laut kita seberangi, tapi masjid kita lewati. Apa kesini nak ini? Lo bersalah lancing, celo masa depan. Kira dulu selesai. Berharapan di ucer. Nah lo dodokku. Telepon apa anggotaku. Mana HP-mu? Halo bosku, ada kah? Ada sayang, ada. Amak poni ko. Aga tuh bos. Gue yang gak tau. Kesian kan re. Ambu uce sih. Jaga namai. Oke, OTW. Awe. Gue sih. Ikut tuh mana di sisi urun tuh. Gue lo, aku maga. Aku ha. Disuruh sapa gara-gara. Nah, sudah nanti takut. Macam itu kena. Awe. Gisi gara-gara. Natanya mah ada peri. Magamema na deto pa na si Jaji. Selagi junul ko ni belum melengkung. Jomblo siapa nih kung sapo. Wah, ibarasat ka andi uce tu Matulaw ka kiling ni. Kenapa na bos? Enggak kita beli kok. Mana kamu kena? Tolong enggak cek. Kenapa berjalan ceritanya kru? Lese kak dong, aku maja gru. Ulangi. Iya. Ewakan di uce, 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 ewakan di uce. Otono. Aku tuh buang. Aku ketoki mimpi ndak. Nah tolo sih ki. Mimpi tuh. Kalau udah aku jok kembali. Awe buang, aku mau toki sedih moto. Jok kenapa? Kau tabuk tuh. Ya boleh buang. Tata saya game malu dibelukan ni. Aku meci tal masebo melopos sebesar warga pas nih tuh. Ya boleh buat kan di mapeli. Kero, kau bani. Ya boleh. Woi, ani beli. Rumah. Cekong pia.
Oh, andi uce. Te kelolok ka. Aye, loka-loka belukan ni ladana puaku. Sewi tai, Pak Demet tuh gagal ada di bolaku. Kayak gitu pala tu tu le. Istirahat, Pak. Naseng. Dolo kematu jalan pagi kerawengi. Asing. Dia tuh bukti buka tuh. Betul na pasar yo lo meli tak lada 2 kilo di gaman cening. Ada macam ni lah bebe. Iya tas salin na. Itu do micu tali masabu. Iya he. 10 sabu. Dewa di kalau 15 ya. Maga ni, de wedding. Di wedding nasa puang. De gre wedding, pak harga pas. Kalau mana ya si Aga? Si Aga. Ala nak dui 5 sabu 2 lampa. 10 sabu si lampa. Si Aga mana ro? 5 sabu 2 lampa, 10 sabu si lampa. Iya pelek. Ala ni mai sih birabi. Aga tuh andi uce macai-cai. Demi teka ardo ni aro cewek wer kenalan ro. Masa na tolak ka. Enggak pegang mau pakai-pakai. Pakai-pakai aga sih masa. Nak kamu heu pakai. Awe, tinyo apa ke tuh mengerti bana waseng. Oh, baca-baca sih masa. Dia akan sedih baca-baca aku makokoy. Wah lupa mana nih megang are. Berarti lo ke guru kak? Kena bawa ko anggota. Cenin rara madolo lo. Ipa namanya nyawanan riku ko ya nita. Ipa namanya nyawaku kalau purong na balo-balo ke kambo. Ibaro? Iya. Berarti lo nak lo keprate iya. Tak aja nak pelek ko. Iko andi mah pelili suno ko boleh wah. Wah. Di sini. Ya lo kajo lo kasih buntu. Wah, tak aruh si pihe sandala nana kapairo. Pakan anu baca-baca aku. Sandala nana kapai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rara macoli lolo. Ya namanya wana siti. Iya panita. Ya namanya waku. Baru pak nalalu bulu-bulu ambek. Aduh, tak aja ini. Kenapa bikin sendalku? Siapa sih begini? Andi uce tadi kau lihat. Beraninya tuh orang. Oh di mapeli. Ya kan diuce. Dewi sengi. Pasti misengi. Boy, mau pedir ke tuh. Dewi sengi kasih na. Pediri bawan nana iya deh. Di rumah apa? Masih gaul. Jangan apa anak bicu. Pada bawa nate guys. Daripada pediri kok. Si Ron tuh sebelah Siti. Oh, neretong kan diuce ro. Tujuh kesapai. Aku tak mau kalau aku dimadu. Kan kesir cewek. Makan ini baca-baca ya. Kenapa ki?
kita, kenapa kurang ajar sekali? Kenapa kita ludahi sendalku? Kurang ajar, gila. Gina naro. Atu lili ni sedih. Atu lili tongen linoy. Tiga agak dia tentu. Yang ada macam ke. Wah, engkau sirodo bubuhan lebih busuk. Lili masa apa masa? Kalau sini borong ikaru. Mau coba ambil je lah Lena. Ini bersalah ceng. Bisa kan baca? Kau tak lucu nih. Anu ya, anggota baru. Kenapa bergabung? Pak Jonga senang. Anu selamat, tapi juga. Juga berlibur. Nah tuh boleh, lagi sapan di uce. Pak Doni bilang hari macam leke orga di runtuh. Halo kini. Hey, saya kalau laki ko. Ngajak kesapayan di uce. Wah, cocok nih lo kemaya malah Boleh. Hei, lipu nu kak sedih agar kuraku. Sini tolak mana sedih Siti agak ngari selalu pakai. Hei, bekasiaga ni rupa dapat dah puji. Nambah coba kakakku Inggris monro ye wakda I love you. Coba kakakku Korea wakda sarangi heo. Ne kamaka aku gina jiwa ke bau poji kina di pahana terima kak harus kak kepanye tak cungkir balik di atas kepala kakiku di bawah napa kak na terima lo bawa na playlist lalu Teno joka beruntung nih. Yo ni dia tak dulu runtuh ke tek masuk bu. Gusti tua iya sih, musapa. Nah dia tiga sedindra ku iko, maga ko. Demi tuh gain rem, tapi odo mak de peri. Mag meme ko ada peri. Nak mau pakai he. Hati meniba mak bicara. Biarkan ni Siti yang memilih jalan hidupnya. Bersaing secara sehat. Urang mo ko deh. Ako na demanda pensi itu. Itu Bang abani ro. Lagi bicara. Abi pikir lagi suni naman oh. Ay. Sino pak darah-darah mana sadir lebusong. Iya kombe. Ubalas ko matu. Berasa lancek ko. Iya lompat terus. Puang hebat dia betul. Saya lagi puang. lo kapasae. Balok lah dana. Maga ko tuh tapam. Digaga. Nabangas ka air lebusong ro. Naruntuk si Kak Dendri. Maga mema demo ewa. Mbak coba Mbak Dendri mi tero. Liwak kencan na. Namewa Kak Dendri tu.
Engkau meden dicedukan na. Nuli masaran ni ro dulu na lolo batakalena. Cambe mi telo aheba. Nakelo ku mo ha. So ade nakelo ka. Puro maawan ni ubar sa lanceng. Buah, borok ko ha. Mana ini pedang? Jam tepe. Masih sekali baru lusik ke kau keluar sa lanceng. Berari pa? Sabar ko, Day. Yang penting yakin ko. Itu musuh pasti mo kalah. Yang penting yakin ko. Jadi kau yakin ka pasti menang aro? Iya? Magi pelik na yakin na lo runtuh hati na Siti na dia tak runtuh. Itu lain. Itu hati. Jadi agak pelik ro lo pi kau beruruntuh hati na Siti. Udah sengian peke daw mo. Macam tu aku pelik di. Ali mapali. Jok ni pelik ku markas Yuk. Jamin ke anggota sekeru. Ayo. Ayo. Ali speaker. Ayo, kali. Pako ga tu jalan-jalan pagi mutu na raweng. Bah, cua sumana. Untuk ka janda. Wah, maga pelik dia 4C ka. Boleh dia nak hubungi ko, maka datang maka sibuk ko. Aga metu nasa. Nomor yang anda tuju sedang sibuk. Si diwengkli maka do nomor. Nomor agak semua bahas keleki. Nomor. Nah, buka colo he. Nah, buka datang. I welcome. Pui ko. Puro commander strawberry dia mau biobi. Strawberry demi tak pur di bangai. Pagi itu dong tahu he. Darah. Ini strawberry. Apa dina den borong karo lebu song mana ro. Wah, wasitoni strawberry. Si strawberry. Bagi anu Pak Guru, strawberry. Magi sinana si ulalak ko lilam wasi orang. Maga metu nule di banga siko. Nambek tanya ya di banga. Ya apa banga? Dia nambek mi itu culi-culi ku luak. Bai. Salto ngaman den. Hei. Lo bak makan rito ngambek den diculeku. Wah, ikut tuh berong bawang. Baru tutu. Ni gue sedih mah bicara mek gele-gele cerita culiku. Maga ni pelik Siti. Wih, komedon ni napu yang ngerang. Tipu ka. Baca-baca agar mulang nga. Nalapak ka medon ni Siti. Lu apa di? Nalapak ka, lu acai wi. Baca-baca agar lo. Wih, iko metu tu salah. Aga metu pau. Pak nama kada usah di doni. Baca ro don apa mami cusandelana. Pasti ko nalalu. Iko metu tu salah. Isra mu amicu sandalana. Pai ko makada. Mak bongka bawang. Astaga, na dari tong di bos na iye deh. Iya lo na pakir. Mendrek beli biku. Wah, ada sini mah tuh cenang. Desengiro agak ngare sih. Karena lo kak mundur. Dua ni rila ala papu jiku ku Siti. Kani ko he mundur Siti he ko he. Pak coba aku he. Dia tu magaga. Pak aku di hati he. Menumah tapi ko pikirannya bukan ada dele malu pai. Agak naro nagau-gau ka nga Siti ro. Weh. Tangaban nito daw 5 tinro. Wapo nga tutupi kriki. Lo kasih ko sapai. Lo coba. Jamu solo. Coba itu masa ini. Lo kasih kak sapai. Pedasnya kedua puji widi. Lo kasih kaya. Kasih ko. Tak aja nak beli ko. Jom kasih kak dulu. Assalamualaikum. Yuro yo kasi pisang tujan hati. Tak agak-agak he. Ya biasa no perawengi kan ko he mundur tudang. Khawatirnya hati ini bila tidak melihatnya.
Malasan ni kepala ini. Gini joker udah kasih. Bay, malasan ah. Astaga. Si Tiu siapa? Iku si colong. Di pemucau. Nah, di siti mas apa? Dia minta jauh di pendiri kok. Dolo. Maka ada sedih dan di mapeli. Ko yakin ko pasti mulai maniro, mulai kalah. Pesan ni boleh? Kalau si ko mewah ka, yang penting 1 lawan 1. Jangan boro-boro kan? Pak na, kuma boro ko. Aku sih. Ayo main. Ih, macam itu nih pada orang ini nah. 1 lawan 1 ah? Iya aman itu. Maju namai. Weh, jaga lu tuh aku hatu, mai. Jadi macam-macam. Bersalah ceman ni roh. Wih, dia gak mapak kue. Harus kak setia ko Siti tercinta pak. Tanya kak buah aja. Istilah anak maku kue pak boy. Awe motor kakak kenapa? Astaga, ini mah peli. Dia sadar tadi. Kok minta ke cewek ada mau sadar? Ya aku minta kak cewek. Kiri mana sih di bulu-buluku? Bulu-bulu agak? Bulu-bulu aja. Tanya bulu-bulu roh. Pak Erina bulu-bulu mak janggo. Burungnya lo tuh. Dia mendekati ko. Bang, ada kakak. Lo boleh jual beli minum mah. Dega duimu. Kesedihan dan ikut ko. Lo ko meli ngai ye. Ko engkali sunna, linga be pajanda. Kenal sendiri. Nek jo keno aja nih mega protes pas bersalah cek ko. Dega kena. Gapoi. Pasti tuh kena. Juga ngati. Lo kok meli? Iya, kalau meli. Ini. Agi ya, dia nak kena. Ala tema. Kena nih. Uang kelinga don nih dikala kepulan di uce. Wah, kebetulan roh. Nemu lupum tau kabar don nih. Coba ambil mitai jurus nang. Papa ada punya lepe segala setek ha. Mati ambil mitai belas kakek. Namun sedih Pak Jo. Iya. Saka. Iyor balas Pak Nabi Ahmad cerita seruang utana. Ya Pak matu na pusiri itu matu. Pak koceran Rodi, dilis runtup penan di uce. Nengkan rimnan di uce. Di mapelia senang, dia ke bawah na menau.
Mang mana beli motor ke? Yuk kena. Siap, tolong. Salah toko ya, Andre. Setekorku, setekorku. Tuh, kemana kakak? Lawa pancing aku. Berelokan di ucek kue. Ternyata aku lagu laku. Bah, aku tak sedih. Berburu itu kata pongnya lumu, daimu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara telepon ke bintang nomor tujuan. Biaya Rp440 per menit. Wah, ya gitu maseng. Berarti anda uce. Lo ke koin kang Andrina Purwasi orang. Berarti mata aja kahe. Tiran di uce. Berar dan rene pedangi. Ini rodoan di mapeli di kalisu. Ndri mau pergi suroi. Sapa dong tuh nyari nanar. Oh Jamal. Magai. Dega mungita andi mapeli juga kowe. Digagu ika. Gini pula yuk kena anak rodo. Digali su usur jo keren rimeli minum digali su. Keden litan di mapeli ko. Yellow bang ko tanat. Tula. Kute gay. Kalau. Gay. Kalau. Oh memang itu roto lau petasak ka. Telu dan lo kedua yang diuce macam mai. Ba, mati lo kini. Tigo ko boleh na pun ka. Nandente mo pata aja ko. Na puno na den telepon ko. Mau pa makai. Pamasama makundrita. Lo jangan. Belum sa telepon ka na mati HP ko. Dongo pa. Jadi landri pun taro. Kira he. Nyamatin ronde. Purto pan sabu. Mana ye dipur kapanuno andriku ye. Pediri mana no. Naas nga kapar rodo. Mitau. Wah, dekre mitau. Agar ro mercari-rica. Makecek ka. Lagi bicara ka. Ambak ni ka lagi.
ko. Wah, anak-anak iya deh. Kemana sih kok? Napa kalau mak jalo? Napa malu bersalah lancing? Hei, oton hei. Malu tuh kak laki mandi subuh. Ah, gasi lo mandri subuh. Nalo ni malah raja tuh we. Wasa laki mandi subuh. Makin dikit. De. Tuh nah. Magarol do tapamu na bonyo. Diga aga. Pursa diborongi jadi daulit kedo pak. Mak borongan. Ko diborong ki pakai nga aklang. Akal aja sih. Lagi ni kuden nau. Lo tuh nampak gur kak pakai akal. Kak de na pada nga lo de nau kak. Akal kami masih kita ni apeli. Wah makan lo tuh di. Ade pakai menu. Oh lah pelai. Oke tuh di. Ayo belajar ni. Lo kadolo lo kabolan na borokeng. Joko no boleh aku duduk gua. Duduk ko. Ikut cepat dua ko. Di suno ya lo kajo lo joko ko tola sih. Yang belum dibeling? Joko bawa no. Ya apa cirale ku. Joko no di suno. Saja muka wa. Beh, berani nih lo kekal. Demi tahu mau sedih pedih tuh. Isi tapang tuh. Papa itu bandang-bandang perlu diocak. Iya pak pada. Tangi joy warna pink. Woi, mega bicara mana? Kamu ketuduh. Ku berasa lancen no. Majmai. Gimana kok? Paku beli bawah mulai pelari. Ngelomi, makelenan di mapeli. Bah, agak ngarene pakaian di ucer. Masalah ini jagru, jadi pedih. Iyo, iya cok aku mapa karo diulai. Yo, angkarene pak kero diwaki perengi. Okin ro yang di mapeli jok skimin noi. Iya diulai cok nak berasa maski andi uci mapa dendre. Ide, loki gua mangkeling musi. Pak de gak sedih burang. Ayo palek. Lo siko maga kak. De, lo ka ba mangkeling musi? Ya nemuin no ko. Aku de poti pandan luku. Mame hundim TV. Pada mo pada ngalau ko minaw kak. Display malay. Tapi display na lo ka ko. Dewe lo pada gaga keropok. Cek, di sana. Nah, tapi beli ngak. Pak musi ni ngati.
agar lo di jama. Nanti gagal sedih dui. Iyo, pusing sedih. Tuh gue sisanya belak gue galun nepu aku. Macam baru, dapat gaji gue tuh. Masuk. Ayo belak. Hei, ayo main Reni play istirahat. Welo iparu ika tu. Namo ika majam demo ika istirahat. Wah, dia nak main. Ayo main. Dulu main. Wah, mada kaki seding ye. Lo kimi neng istirahat jos dia petakkan laki dui. Iyo di. Lo kasih sengap pelek pedangan di uce. Wah, ucamannya bos eh. Deh, kalau Siti dirampik ngangi. Mak aku setuan di uce. Agak semi pikir ki. Melipu, no gak sedih pak. Pura nak salto, pura nak tak beli kangka, pura nak tak penyunyu na dia, nak terima kak Siti. Kamu apa tuh baca-baca dalam amureku. Baca-baca sila melangnya. Cak los kepak dongok-dongok ke papa dia biasa, melangak baca-baca tai. Tengok-tengok nak iye. Baca-baca kau ya. Engkau kamu minyak keluku di bolamu. Bang, kamu sedih. Minyak boka mak boka leman orang. Digan pacica bulu-bulu mata Siti selayaknya 7 mata berakala ilaha illallah. Baca iro napa 10 minyakmu. Mapak waro? Karena flek jok ke jolo. Tajo bawa anak aku ha. Ku makan rili suka tu penek ku. Kini tak Siti roh lupakan rengan baca-baca aku. Minyak boka mak boka leman orang. Digagala ingin dapat cari bulu-bulu mata Siti selain na iya na 7 mata. Baraka agak beraka dina beraka no. Cuma tabek boleh mengati makan re. Dan ke parodo baca-baca aku. Pak ayah tak bawa napo ngatangga Siti ro. Lo nak jolok lo ke anggota. Hei. Makan rito ngembe baca-baca. Pak ayah bawa napo ngatangga Siti. Sukru do tuh. Pokok nama koko Iya si lo jual mahal ke Siti tuh. Beri mana penana ye di macerita kintu tuh ingat na. Kenyagan nama kepong nyulung ngumkun re. Iko Jamal. Mu jama-jama sih kapan? Mana ki kamu tuh melangak baca-baca nih, kamu tuh coba ka. Memang ya suruh ko tapi iko mu toloi na usuro ngako sepui bawang. Maka memang apa mu pau? Pak de maku tanah. Ini ya utar mata bare magati makan re. Alam itu je pagur bos na sedangkan iko ndak cewek.
Iya metode penerapi umurku mah cewek. Tapi nala metona mah tapi upake. Bah, mau mana aku tuh? Dupa upet asaka aku di Batangas. Berbunga-bunga tuh nih hatiku. Berdebar-debar jantungku. Pokoknya komplikasi nih letu atek. Pasan dek mau jama-jama sih kak jama. Pak makan Ren itu kepaya baca-baca. Dendre ya bara punga tanga tutu si tila aku jolo. Leporkan Osaka. Lo dihibur bos, apa berbunga hatinya? Au cocok nih kandi mapelin rohe. Andi mapeli lok mai. Putra nih musim tuh. Lo na pleli su calaleku tapi menyusul telu. Bahasa agak sih kamu paki tuh. Lo gre lisu cilalena tapi menyusul telu. Aku ada bawan waseng. Lo kayak lisu si Pak Dua. Iku bos mau bingung nggak seding. Iko iya tambah si Pak Dua berarti si Pak Telu. Nih ya bawa si lo telu. Awe. Iku boleh bawa bapak bicara ki si Padi. Ku bapak harus bicara ki si lo udah dengok-dengok Jamal, Telu, sini ki dulu. Kenapa tadi yang diucap bola-balik di sini? Nasapai gelek pujaan hati nak yang manis dan ceria. Kan cari itu kuden rian diuce. Au, dan selama di uce, upeta sakani. Ayo benar kak. Oi, ku lagi main rasa me, mau doain kak. Pemberaki? Oh iya di, walupai, minta ampun kak. Nah tuh boleh lo ke disapan di uce. Au iku kere mencerita dan sakal. Tepo-tepo sana. Masukmu. Mantap. Maga ko tuh banyak. Aduh, naborongi sih kak. Walu pasti tiwianuku, patoko uriku. Makanya sediakan payung sebelum hujan. Makanya aku tutup kok. Cenyawe agana. Mega tuh pikir aku. Lipun kak seding. Pikir iki siti. Paku ngarek carana ular runtuk ro. Makanya tenangkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Mamula ni we siti kepana puji-puji kak pak napo ngamen dendri tanga-tanga kak lebok ku diolona. Tinggal lo meni bau pikir iki. Pako gor carana ular miliki sutunya. Tapi cocok itu masangnya. Ayo kena pelik.
Maka sedih dan andi mapeli. Kalau kami miliki Siti seutuhnya. Tenangkan dulu pikiran, bersihkan hatiku. Murni, bersihkan hati. Pakai iya he. Sunglik, pembersih kotoran, bebas daki, menghilang kotoran. Pembersih hati. Anu cek, telinga kau, mana betul? Anu cek, telinga kau. Pak kena Dendra ada apa ni? Terangkan pikiran, bersihkan hati jadi minum kasang lain. Belah jangan. Au, cerita kita deh. Andi usah pudangi. Action. Dendre, cerita ki. Andi usah. Action. Lepas telu, ini dulu. Kenapa tadi Andi usah bolak-balik? Halo semua. Lambaikan tangan. Hei. Halo guys, mau lagi kita saya. Tanpa pitri. Oh, di balik layar tuh. Action. Selamat di ujung.